Uldat buha panamo na namaur da Yesus Kristus. Naigikan ati da bat paraga bali ta acara pameringo ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Madad pa babace na renungan yayi malakata habayang. O mauri ala ama maayong taong majaga. Mauri rahibiha ya karahimadi. Kalakado mauri maka daningu bamu pawara daga manya mahuhu anamu diraka pia kuna terahinaya baiga mata magalulu jak dona higulu na mauri terahinaya nya mahuhu anamu buhang meka parangu ya nali pulungumu naunam kamu waki gama kahilu ranguraihi kamu waki gama kalua kama piku maka bamarangu ya mga bampahalaku ya tamurukuma mula na mur Yesus dia kan ganap maniman amin. Uldat buha na renungan da terahinayai wali na tabuku renungan wasiat na judul na boludabana makalungia walungu ta pulung Mazmur hangahu habul haingi napapatada da ye ka na bajaro haingi na mawina na linguna haleluya wali atigu baku buhangu pamalangu yai mauri tapat dua mapadenungu tapat dua kaboguru ulda buha rahipia kunapa bata ite na kalung ati ni mauri tabulu daba na nutu na madadi ya kana luruhu na lara taka tapat dua haduka harui na madadi dan na pia kuma ba ite na kalung ni mauri tanau kadinaka direhi dangu na tau na makaika panawa walung tama pamalangu ya na kalung ati ni mauri na Mazmur na mameruku tahabali na Yehuda bana bali walung tababel na padanya bagana ne belu dabana na madadi takabuguru baparama ni alaya bamapa denung ya na paramana nama bakulu nama adil bajar tilu patu pitu ya kana bajar wali na paraman ni ala nau kata pamalangu lang takaya ala da nga bula mane na patura panjajina na pabadi patakana lay Abrahamu bajaru 5 lapaka tadalu da setiana na Yehuda tadalu da manunguna na Yehuda i ala padaingu mana bana manungu tanau kadinaka na Mazmur di na pamalangu yai ala waingu lodu pamalangu yai na Mazmur na ite yai na pinutana bana binu waingu paramani ala na mabakulu na patau data pengadang yaka na palulu kuda bajar 2 da lapata bajar patu yaka dika na madadi latakaluana na kaboguru bana wudra 5 langu langka gamanay jalana bana paitanya na pintana na madakalung yai padaing man nakaboguru bana wudra 5 langu iala na pawatu haila dadlay mor Yesusu iya na ala na madapahepang walung oyaiga nutu lapa lupangu badi paitan neka na kalung ati na ta ay harika ya kadiki mauri na pamaninda bata halakunya na daungu na maamungu napa na lipaungu pamalangu yai da dedinau makina batiki ya ta abajua ta dalu kareja da na 5 langu yai malakata wulaki waingu pata moruk makalung hangilado
hayang lado. Amin. Malakat habayang. Mauri ala ama maayong taong majaga. Mga meka paranguya na pulong ko. Mupapeka agama kanyama. Na paramam bulda banta pintana makalong dabaya. Waga makanam kalua. Kampi kumakap ang pahala ko ya tamuru kuma. Dumanan way ngerama na pa kalong way na pintana. Na pa di duway na nangaram. Mula ni Mur Yesus ya kadikan na manima. Amin. Ulibuhagu, didnaw naka narinungan trahinaya. Namo kiway, kami like, subscribe, jika kami abari niya ta ulim. Jika tau minaw ka, merjala ka inakanok bami dikidu mami nyemi, ulimi na jika B, bami wewar niya na pulong. Maur Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.